Želite naučiti imitirati zvuk helikoptera? Ništa lakše! Broj 1. Glumite da ste gušter. Samo isfucite jezik i uvlačite unutra. Broj 2. Za početak probajte raditi zvuk kao da vam je nešto fino. Njami. Broj 3. Kad uvlačite jezik, lagano udišete zrak kroz usta. Znači... Broj 4. Izbacite sve mljackanje i dobite čisti zvuk uvlačenja jezika i lupanja usana. Super, sad ste već na pol puta do imitacije helikoptera. Broj 5. Kad dobijete taj čisti zvuk, onda samo radite to puno brže. Broj 6. Radite pauze kad vježbate ovo, nemojte predugo ovo vježbati jer će vam se zavrtiti. Meni se malo mantla i vrti od ovoga. Ok. Broj 7. Vi zapravo uvlačite cijelo vrijeme zrak. Napunili ste pluća, znači izdahneš na kraju. Znači imaš prazna pluća na početku i puna pluća na kraju. I toliko dugačko možete raditi taj zvuk koliko možete zraka u sebe. Ok, anyway. Broj 8. Da bi dobili zvuk kao da je helikopter blizu, morate puštati zrak više preko gornjih prednjih zubi. Ovak. Kad to radite, tu gubite najviše zraka. Znači, to ne možete raditi predugo. To radite samo na kraju, nakon što prođete onak duže vrijeme ovog kao da je helikopter u daljini. I onda, kad je blizu... I onda kad ste pri kraju i ne možete više usisati zraka, onda skroz lagano onaj... Znači, sve zajedno ovak ide. Također ovako radite i zvuk goluba. Ok, uživajte i zabavite se!